Mjesto radnje, bar na pjenu od mora. Tada može li ljepše. Stadion Topolica jedini u Crnoj Gori koji pruža pristojne uslove za pripremu atletičara. Akteri Darko Pešić, Branko Krivokapić. Vrijeme radnje 9 sati izjutra, taman za sportiste, rano za novinarske standarde. Temperatura idealnih 8 stepeni Celzijusa. Radnja običan trening u životu desetobojca. Neobičan iz ugla običnog smrtnika. Darko, dolaziš sa Cetinja koji praktično nema ni atletsku stazu. Dolazim sa Cetinja, grad koji nema atletske uslove, koji ih nije možda nikad ni imao, ali neka ljubav koja se gaji prema sportu, prema bazičnim sportovima, se i dalje voli i dalje se ide ka tom smjeru da se postaje prvenstveno dobar čovjek i naravno na kraju da budeš za sad samo 6. u Europi. Darko, da preživio smo ove prepone. Laički, za neupućene djeluje kao da vi, vjerovatno razmišljamo da vi trenirate svakog dana svih 10 disciplina. Kako je to u praksi? Kakav je tvoj režim treninga? Ne, 10 disciplina se trenira jedno, to je u nedelji. Znači svaki dan se radi od 3 do 4 discipline. Mi ćemo danas uraditi 3, što je ono sasvim solidno i za moju tvoju fizičku spremu, pa ćemo, kako bude vrijeme nicalo biti spremni, pa ćeš podizati te prepone kao i pretpostavljam i ove visine. Pogotovo za moju. Kako se kombinuju vježbe? Pa sad ću vam reći, svaki trener ima različiti plan, kako se zove, disciplina. Na primjer, ja kad sam radio u Novom Sadu sa dosta poznatim trenerom Goranom Brodićem koji trenira Ivanu Španović, mi smo kombinovali brzinu i eksploziju. Znači, radili smo na sprintu, skok kuda, to je eksplozivna disciplina, odnosno sprinterska, i radili smo na kugli ili disku, odnosno koplju. Tako da sve to smo tako kombinovali i imali smo dane kad smo radili discipline za 400 metara, odnosno 1500, to je bilo posebno. To je uglavnom to. Ujutro radimo, na primjer, disk ili kuglu, a popodne se radi taj sprinterski dio kad je čovjek malo, kako se kaže, budniji i može to jednostavno propratiti. Mislim, čovjek ne funkcioniše isto ujutro i tokom dana. Iako smo mi navikli, to ja sam navikao da već budem ujutro normalno. Što nam slijedi poslije prepona? Poslije prepona slijedi disciplina Marije Vuković ili Sotko Major ili Dragutina Topića, a ajde poznatije Marije Vuković. Pa ćemo te vidimo, prvo ćemo raditi neke vježbice, odnosno predvježbe skoko u vis. Ti si početnik, danas radimo makazice. To ćeš ti lagano proći, ja Visina? Sumnjam. Visina je trenutno 120. Za pohvaliti, ali ja mislim uz malo vježbe čovjek od 2 metra može lagano skočiti. Ja mislim sudski rekord da će oboriti danas. Pa vidi, ako to bude, zovemo Đuričića da pravi. Jeka je meni cijel dan s tobom. Dakle, ne, želio si cuca, jeka moj svaki dan. Svaki dan. Ništa, ćemo li? Hoćemo. Zaustavili smo se na 120 cm, sasvim dovoljno. Darko je podigao ljestvicu na 175. Darko, snaga, brzina, tehnika, što je najbitnije u desetoboju? Sve. Da budeš jednostavno sposoban, sve uradiš onako kako se od tebe očekuje. Ja gledam da uvijek radim disciplinu po disciplinu onako kako pravi takmičar koji takmiči, na primjer kuglaš, želim da uradim kao kuglaš, vis kao visaš, dalj kao dalje. Znači, sve mora da bude onako ukombinovano, izbalansirano, tako da u desetoboju, pored psihičke spreme, mora biti i sve ostale te stvari koje idu uz agilnost, naravno. Kakav je raspored tokom prvog, kakav tokom drugog dana? Prvi dan počinje uvijek rano, znači sve zavisi. Ja sam naravno jedan put takmičio u Talinu u 8 sati ujutro, počinje 100 metara, skok udalj, bačanje kugle, skok u vis 400, razmak između 100 metara i skok udalja je 45 minuta, kugle i skok udalja je 45, onda ide pauza od 2-3 sata i onda kreće vis. I u odnosu kad ti završiš, odnosno kad tvoja grupa, pošto imate 2 skakališta za vis, završi skok u vis, broji si još 45 minuta i onda krećeš na 400 metara. Posle toga oporavak traje do ujutro ili ne traje. Kako? Ima li sna između... Ne.
Ja još nisam naišao na san kako treba. Znači, to je spavanje po 2-3 sata jer jednostavno pod dozom adrenalina koju si stekao prethodni dan i dozom adrenalina koja se luči dok ti razmišljaš šta ćeš sutra da uradiš, ja još nisam naišao na perfektan san. Kolika je potrošnja energije? Velika. Samo razmišljanje troši i crpi energiju. A da ne pričamo na fizičkoj bazi, kad kažem na fizičkoj bazi mislim na samo trošenje tokom izvedbe discipline, a uz to može da bude i vremenski uslovi, odnosno neuslovi. Mi zovemo i neuslovi ako je jako vruće, troši se velika količina tečnosti, ostaješ bez tečnosti, kreću grčevi i tako raznorazne propratne stvari koje čine desetoboj. Hrana u izobilju. Tokom 2 dana takmičenja? Znači, bitno je ujutro doručkovati lagano, ali kako bi ja rekao da bude više bazirana na voću, to je tom šećeru koji je prebrz, i ugljenim hidratima. Onda na kraju dana idu proteini, znači neko meso, propratni naravno sa nekim salatama i ugljenim hidratima, doza suplemenata, znači tu ima taj tečni protein koji se pije i naravno san. To je hrana, najbitnija u desetoboj. Što nam sad slijedi? Bačanje kugle, moja omiljena, a najdosadnija. Idemo. Ajde. Darko, tek sad iz ugla predstavnika grupacije Obični smrtnici shvatam koliko vam je teško, koliko vam je teško i koliko morate da uložite energije. Na kraju dana, što rekao smo, najbitnije je hrana i oporavak. Banana da vrati tu energiju dok se ne ode kući, dok se ne večera kako treba. I hladna kupka. Hladna kupka obavezno posle napornih treninga kada se tijelo zakiseli od te mlečne kiseline koja nije poželjna jer ona stvara dosta tih nekih neželjenih efekata, mikrotrauma, na kraju kraja dolazi do povreda, stezanje mišića, odnosno krutoća. Tako da je hladna kupka, odnosno masaža, jedna od najboljih stvari da se čovjek oporavi uz dobru hranu. Koliko profesionalni desetobojci odrade desetoboja u sezoni? Ko uradi 3, mi smo ostali za njega smrtnici. Znači dva desetoboja nećeš u prosjeku, ali dešava se ljudi, momaka će urade 4, ali nisu sigurno na vrhunskom nivou. Znači, ajde rečemo takmičenje kao miting da ispuni normu za svjetsko prvenstvo i ako bude onda u onom elanu motivacionom prije svega, onda ide na kraj sezoni jedan miting u Francuskoj, grad Talence i tu ako to odradi kako treba, onda ima i nekih novčanih nagrada. To je kao za nas dijamantska liga, ali 3 desetoboja rijetko ko ide završi. Povrede su stalni pratilac tvoje discipline, tvojih disciplina. Jeste. Ja sam od malih dana, ajde rečeš, od nekih mlađih juniorskih dana kad sam imao 16 godina, praćen povredama, na to sam se navikao, pomirio sam se s tim, uvijek ću biti povrijeđen, uvijek će me nešto boljeti. To je ona loša strana medalje, odnosno druga. Ali ako to voliš, mislim da to prelazi u stvari u taj fanatizam koji naravno nije dobar za čovjeka, ali svaki profesionalni sport nije zdrav. Tako da, eto, mi smo neki mazohisti, ajde reći. Rekao si mi ranije, tokom dana, da nećeš učestvovati na svjetskom prvenstvu u dvorani koje je u martu u Birminghamu, a tvoj cilj ove sezone je Evropsko prvenstvo u Berlinu? Evropsko prvenstvo u Berlinu kada sam sa slomljenom nogom napravio nacionalni rekord, što nije bilo dovoljno za normu, falilo mi je 4 boda, to ti je kao da sam bačio kuglu 20 cm više, odnosno skoku vis centimetar više. Razlog zašto ne idem u Berlin je baš ta povreda. Polako se vraćam u formu, ulazim u neke treninge koji će biti onako sigurno naporni jer dugo već nisam na stazi, ali bože moj, tu smo se borimo, ostvarujemo ciljeve, bit će to kako treba. Dakle, tebi velika takmičenja, nadamo se i medalje, a meni kao poluaktivnom biciklisti ipak držat ću se 2 točka. Doći ću ja kod tebe na 2 točka pa ćeš vidiš kako će mi biti. Dogovoreno. Važno, majstor.